Il-wara nofsinhar it-tajjeb u merħba bikom għal dina il-Polza ta' Parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena primarja fl-iskejjel tal-Knisja f'Malta. Illum it-tlieta 20 ta' April il-ħin huwa kważi n-nofsija. Natikom merħba għal din it-trasmissjoni live li aħna din nagħmlu mill-Studio Stawi Media fejn ħantellaw din il-Polza li intom applikajtu għalija. Il-format ta' din il-laqa huwa dan li l-ewwel nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna wara nispjega daqsxejn il-proċess li bih wasalna sal-lum u kif sa nkomplu u wara nibdew intellaw il-Polza. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Aħna llum inaqadna flimkien anka bid-distanza imma xorta qegħdin flimkien minħabba dawn it-tfal eżiż tagħkom li intom tant tħobbu u tant tixtiequlhom ġid. Nitolbu biex dawn it-tfal ikomplu jikbru kif tixtiequhom intom u jikbru kif iridhom il-mulej ukoll. Nixtieq li nitlob għalikom il-ġenituri u l-familjari li tieħdu ħsieb u tħobbu l dawn it-tfal u li tissapportjawhom bil-qawwa u bl-imħabba kbira tagħkom. Nitlob ukoll għall-iskejjel u għall-edukaturi li huma kollhom sabiex dawn jgħinuhom fil-formazzjoni tagħhom u fl-edukazzjoni tagħhom. Nixtieq li nitlob lil Sitna Marija li hekk kif flimkien ma' San Ġusepp ħadet ħsieb it-trobbija ta' Ġesu tkun viċin tagħna u tkun viċin dawn it-tfal ukoll. Nitolbuha l-kol flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Signuri, nagħtikom merħba għal dina trasmissjoni u nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna u ħassegu dina il-Polza. Kif intom tafu lejn l-aħħar ta' Novembru ta' sena l-oħra ippubblikajna ir-regolamenti ta' dħul u wara ftit saru l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. Wara li prinċipalment huma iktar li joltu li l-kom huma dawk ta' l-aħwa ta' tfal ta' l-impjegati fi skola tal-Knisja u dawk li qegħdin fi skejjel fi skola bla kontinwità. Għax dawn huma applikazzjonijiet li jieħdu post mill-ewwel. U qabel ma intom applikajtu lejn l-aħħar ta' Jannar u l-bidu ta' Frar konna ħriġna ċirkulari fejn informajnikom dawn l-applikazzjonijiet. Konna dnilkom li kellna 110 minn dawn l-applikazzjonijiet. U għalhekk dawn il-110 applikazzjoni jridu jitnaqsu mill-postijiet li ġew offruti mill-iskejjel. Fil-stess regolamenti aħna ppubblikajna wkoll kemm kellna postijiet offruti mill-iskejjel. U fl-istess ċirkulari informajnikom bil-postijiet li żdiedu fil-iskejjel ta' St. Francis għaliex l-iskejjel ta' St. Francis fil-bidu ma kinux għadhom f'pożizzjoni li jgħidulna kemm għandhom postijiet vakanti għaliex kien trid isir it-transfer mill-tieni sena kindergarten għall-ewwel sena primarja. Imma fil-bidu ta' Jannar għal-bidu ta' Frar qabel ma intom applikajtu informajnikom f'din iċ-ċirkulari kemm kellna postijiet. U aħna konna dnilkom li għandna 109 postijiet. Sewwa għandna 209 u rridu jitnaqsu minnhom ukoll dawk il-110. Ukoll irridu noħdu ħsieb ukoll għaliex fost l-applikanti fostkom li qegħdin tapplikaw bħala applikanti oħra għandna wkoll xi aħwa, twins. Jew aħwa li għandhom ħuthom ukoll applikaw fi snin oħra, pereżempju fil-Form 1 tajjeb, allura l-aħwa jistgħu jdaħħlu lil xulxin. U minn dawn ukoll għandna 7 aħwa li jistgħu jdaħħlu lil xulxin. Issa ta' jiddependi minn kemm jiġu fil-quddiem fil-riżultat tal-Polza. Imma f'dan il-mument aħna qegħdin nerfgħulhom post f'każ li waħda tiġi fuq quddiem u l-oħra tiġi fuq l-oħra, tiġi lura sajjeb, ħalli jekk ta' quddiem tkun tista' tdaħħal lill-oħra. Jekk it-tnejn jiġu fuq quddiem jimxu flimkien u jekk it-tnejn jiġu lura jibqgħu flimkien. Imma dana nimxu pass pass, imma qed nispjegalkom kollox.
Mela dan ifisser li b'kollox għandna 116 l-applikazzjoni li rridu nerfgħu post għalihom, jekk innaqsuhom mill-209 postijiet, jibqa' li għandna 93 post. Tajjeb, dan ifisser li l-ewwel 93 applikazzjoni li ħeġu fuq quddiem f'din il-polza li ħantellaw issa se jieħdu sehem fit-tieni polza li sa ssir nhar il-ġimgħa. Tajjeb, fuq bl-istess mezzi tistgħu tidħlu għaliha bħalma dħaltu llum għal din il-polza u segwuha wkoll. Illum għandna 236 applikazzjoni, 236 applikazzjoni u li minnhom għandna 93 post. Dan ir-riżultat ta' din il-polza tal-lum jiġi ppubblikat għada fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u anka il-filmat ta' din it-trasmissjoni. Aħna llum qegħdin fl-studios għandna magħna n-notar sabiex jiċċertifika li qegħdin nagħmlu kollox sewwa tajjeb għaliex kif tafu intom il-pubbliku mhux permess li jkun magħna minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID. U nistgħu nibdew ndawru l-urna ħalli nibdew intellaw dawn il-polots. Nixtieq li sewwa u intom tistgħu issegwu dan kollu. Nixtieq nirringrazzja lit-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li preparaw id-dokumentazzjoni kollha u jieħdu t-telefonati tagħkom. Fakkarkom li anki issa waqt li din it-trasmissjoni u anke wara tistgħu iċċemplu fuq 7951-5491 tajjeb, jekk ikolkom xi diffikultà dan. L-informazzjoni kollha tistgħu issibuha fuq il-regolamenti ta' dħul, però aħna wkoll nerġgħu nfakrukom fihom pass pass hekk kif nimxu l quddiem. Għandna qed nara li l-urna ġadaret u nfetħet l-ewwel polza, fl-inset li għandkom fuq l-iskrin tistgħu dejjem issegwu lill-urna. U hekk għandna l-ewwel applikazzjoni li hija ta' 6490 Borch Kelsey. $5575 Falzon Mattea. 4484 Buena Kesia Angela. 5956 Kauki Briffa Serena. 4502 Borch Maria Caterina. 6255 Dimek Ella Louise. Għandha oħta tapplika wkoll fil-Kinder 1. 5952 Vella Janine May. 5084 Fino Giulia Maria. 4657 Buġeja Emilia. 5345 ma' Emma Farrugia. 5355 Parascandolo Ella. 4891 Amy Farrugia. Nerġa' naqra dawn l-ewwel 12 l-applikazzjoni li kellna. Fl-ewwel post għandna lil Kelsey Borch bis-6490, fit-tieni post għandna lil Mattea Falzon bin-number 5575, fit-tielet post għandna lil Angela Buena Kesia bin-number 4484, fir-raba' post għandna lil Serena Kauki Briffa bin-number 5956, fil-ħames post għandna lil Caterina Maria Borch bin-number 4502, fil-sitt post għandna lil Ella Louise Dimek bin-number 6255. Fis-seba' post għandna lil Janine May Vella bin-number 5952.
Fit-8 post għanna lil Julia Maria Fino bin-number 5084. Fit-9 post għanna lil Emilia Buġeja bin-number 4657. Fl-10 post għanna lil Emma Farrugia bin-number 5345. Fil-11 post għanna lil Elan Paraskandolo bin-number 5355. Fit-12 post għanna lil Amy Farrugia bin-number 4891. Dawk kienu l-ewwel 12 l-applikazzjoni, nkomplu bl-applikazzjonijiet. Għanna l-number 3974 Anastasi Elise. 6675 Guazzoni Caterina Maria. 6033 Side Rachel. 6761 Gauci Emma. 5668 But Jennifer Royal. 5492 Falzon Sherry Emma. 4618 Borch Schwiereb Caroline. 5516 Decelis Elisa. 6413 Freeman Kerry. 4328 Kushkiri Chanel. 6757 Ellul Emma. 4228 Ajuz Side Cassidy. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda mit-13 il-waħda li hija ta' Elise Anastasi bin-number 3974. Fl-14 il-post għandna lil Caterina Maria Guazzoni bin-number 6675. Fil-15 il-post għandna lil Rachel Side bin-number 6033. Fil-16 il-post għandna lil Lemma Gauci bin-number 6761. Fil-17 il-post għandna lil Jennifer Royal Butt bin-number 5668. Fil-18 il-post għandna lil Emma Sherry Falzon bin-number 5492. Fil-19 il-post għandna lil Caroline Borch Schwire bin-number 4618. Fl-20 post għandna lil Eliza Decelis bin-number 5516. Fil-21 post għandna lil Kerry Freeman bin-number 6413. Fil-22 post għandna lil Chanel Kushkiri bin-number 4328. Fit-23 post għandna lil Emma Ellul bin-number 6757. Fl-24 post għandna lil Cassidy Side Ajus bin-number 4228. Inkomplu bil-Polza u issa għandna lil 3609 Schwiereb Valentina. 6191 Caruana Joy. 6633 Sultana Katrina. 5078 Kutajjar Ebejjer Kaja Joy. 6408 Mija Kassar. 2626 Side Vella Kelly. 6643 Ajus Mia. 5935 Borch Giuliano Nina. 5372 May Schembri. 5687 Schwire Busuttil Anna.
4146 Tanti Ella. $6545 Tabone Sky. Naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibdew mill-25, Valentina Xwiere bin-number 3609, fis-26 post għandna lil Joy Karwana bin-number 6191, fis-27 post għandna l-Katrina Sultana bin-number 6633, fit-28 post għandna lil Kaja Joe Kutajjar Ebejjer bin-number 5078, fid-29 post għandna lil Mija Kassar bin-number 6408, fit-30 post għandna lil Kelly Said Ella bin-number 2626. Fil-31 post għandna lil Mija Aġus bin-number 6643. Fit-32 post għandna lil Nina Giuliano Borch bin-number 5935. Fit-33 post għandna lil May Xkembri bin-number 5372. Fl-34 post għandna lil Ana Xwiereb Buzuttil bin-number 5687. Fil-35 post għandna lil Ella Tanti bin-number 4146. Fil-36 post għandna lil Sky Tabone bin-number 6545. Nkomplu bil-Polza u s-sanna lil-5914 Bonanno Amy. $6264 Borch Cardona Angelica. 4966 Aber Amelia. 6256 Borch Emma. 5886 Mifsud Tamsin. 6061 Calafato Yasmin. 4793 Kauki Cardona Lea. 2117 Kassar Katalea. 6753 Police Xikluna Emma. 6137 Sant Kylie. 6412 Bezzina Kezja għandha ħwat japplika fil-Form 1. 5206 Bartoli Jade. Fis-37 post għandna lil Amy Bonanno bin-number 5914. Fit-38 post għandna lil Angelica Cardona Borch bin-number 6264. Fid-39 post għandna lil Amelia Aber bin-number 4966. Fl-40 post għandna lil Emma Bonnici bin-number 6256. Fil-41 post għandna lil Tamsin Mifsud bin-number 5886. Fit-42 post għandna lil Yasmin Calafato bin-number 6060. Fit-43 post għandna lil Lea Kauki Cardona bin-number 4793. Fl-44 post għandna lil Katalea Kassar bin-number 2117. Fil-45 post għandna lil Emma Xikluna Police bin-number 6753. Fil-46 post għandna lil Kylie Sant bin-number 6137. Fil-47 post għandna lil Kezja Bezzina bin-number 6412. Fit-48 post għandna lil Jade Bartoli bin-number 5206. Issa għandna lil 5824 Conti Cheyenne. 4806 Nina Cilia. Fakkarkom li
il-polza li tkun tot mbagħad għall-għażla tal-iskola hija dik li ssir nhar il-ġimgħa. 5879 Bonnici Lea Loren. 5080 Busuttil Scarlett. 4283 Benivenia Briana. 4161 Gat Jana. 6461 Emilia Zammit. Għanda oħta t-applika wkoll fil-Kinder 1. 5113 Ellul Ezmej. Għanda oħta t-applika fil-Year 4. 5678 Sherry Katjana. 4686 Ciliberti Michela. 3771 Azzoppardi Abela Leila. 6238 Zammit Eliza Emanuela. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibdew bid-49 post. Għandna lil Xejjen Konti bin-number 5824. Fil-50 post għandna lil Nina Ċilja bin-number 4806. Fil-51 post għandna lil Loren Bonnici Lea bin-number 5879. Fil-52 post għandna lil Scarlett Busuttil bin-number 5080. Fit-53 post għandna lil Briana Benivenia bin-number 4283. Fl-54 post għandna lil Jana Gat bin-number 4161. Fil-55 post għandna lil Emilia Zammit bin-number 6461. Fil-56 post għandna lil Lezmej Ellul bin-number 5113. Fil-57 post għandna lil Katjana Sherry bin-number 5678. Fil-58 post għandna lil Michela Ciliberti bin-number 4686. Fil-58 post għandna lil Michela Ciliberti bin-number 4686. Fil-59 post għandna lil Leila Azzoppardi Abela bin-number 3771. Fil-60 post għandna lil Emanuela Zammit Eliza bin-number 6238. Inkomplu bil-polza. U issa għandna lil 4201 Tabone Ela. 3546 Kutajjar Lea May. 2686 Camilleri Fenek Keana. 6012 Gat Ilenia. 4450 Delia Avi. 6439 Powell Gwen. Għandoħta t-applika fil-Kinder 1. 3794 Emma Xkembri. Għandoħta t-applika fil-Year 4. 5412 Karwana Jody N. 6042 Kassar Martina. 3555 Galia Elise. 6113 Healy Nicole. 4720 Bondin Ele. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-61 għandna lil Ela Tabone bin-number 4201. Fit-62 post għandna lil Lea May Kutajjar bin-number 3546.
Fit-63 post għandna lil Kejana Camilleri Fenek bin-number 2686. Fl-64 post għandna lil Lenja Gatt bin-number 6012. Fil-65 post għandna lil AV Delija bin-number 4450. Fil-66 post għandna lil Gwen Powell bin-number 6439. Fil-67 post għandna lil Emma Xkembri bin-number 3794. Fit-68 post għandna lil Jodian Caruana bin-number 5412. Fit-69 post għandna lil Martina Kassar bin-number 6042. Fis-70 post għandna lil Elise Gallia bin-number 3555. Fil-71 post għandna lil Nicole Healy bin-number 6113. Fit-72 post għandna lil Ele Bondin bin-number 4720. Inkomplu bil-Polza. U fit-73 post għandna lil number 5605 Xikluna Vella Maja. 5620 Cesare Harrington Damillion. Għanda oħta tapplika wkoll fil-Kinder 2. 6419 għandna lil Desira Lea N. 2630 Greg Leona. 5758 għandna lil Antonosovisk Eni. 6289 Gonzi Emily Louise. 6150 Galia Veronica. 3695 Kalleja Juklana. 5998 Camilleri Kate. 6382 De Bono Ariana għandha oħta tapplika fil-Kinder 1. 4518 Farrugia Martina. 4748 De Gabriele Lea. Se nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, wasalna fit-73 post li hija ta' Maja Xikluna Vella bin-number 5605. Fil-74 post għandna lil Damillion Cesare Harrington bin-number 5620. Fil-75 post għandna lil Lea N. Desira bin-number 6419. Fil-76 post għandna lil Leona Grek bin-number 2630. Fil-77 post għandna lil Lenny Antonozoviski 5758. Fil-78 post għandna lil Louise Emily Gonzi bin-number 6289. U fil-79 post għandna lil Veronica Galia bin-number 6150. Fil-80 post għandna lil Juklana Kalleja bin-number 3695. Fil-81 post għandna lil Kate Camilleri bin-number 5998. Fil-82 post għandna lil Ariana De Bono bin-number 6382. Fil-83 post għandna lil Martina Farrugia bin-number 4518. Fil-84 post għandna lil Lea De Gabriele bin-number 4748. Inkomplu bil-Polza. U sanna numru 616-6176 Mejla Desira Penelope. 5150 Mikallef May. 5712 Wright Mariah. 5429 Mitzi Paula.
6064 Asha Nina. 3708 Camilleri Dalli Ella. 6665 Vassallo Penza Joel. 3559 Camilleri May. 6215 Busuttil Resort Mariana. 6598 Caruana Emilia. 3588 Bishop Emma Marie. 4922 Bezzina Victoria Nicole għandha oħta tapplika fil-Kinder 1 ukoll. Fit-85 post għandna lil Penelope Desira Mejla bin-number 6176. Fis-86 post għandna lil May Mikallef bin-number 5150. Fis-87 post għandna lil Maraja Wright bin-number 5712. Fit-88 post għandna lil Paula Mizzi bin-number 5429. Fit-89 post għandna lil Nina Asha bin-number 6064. Fit-90 post għandna lil Ella Camilleri Dalli bin-number 3708. Fil-91 post għandna lil Joel Vassallo Penza bin-number 6665. Fit-92 post għandna lil May Camilleri bin-number 3559. Fit-93 post għandna lil Mariana Busuttil Rixot bin-number 6215. Fl-94 post għandna lil Emilia Caruana bin-number 6598. Fil-95 post għandna lil Marie Emma Bishop bin-number 3588. Fis-96 post għandna lil Bezzina Victoria Nicole bin-number 4922. Inkomplu bil-Polza. U issa jmiss lil number 5178 May Caruana. 4989 għandna lil Nicola Borch li għandha huwat japplika fil-Kinder 1. 4889 Ena Zara. 5627 Kutajjar Jasmine. 6550 Rizzo Emilia. 2399 Xkembri Pija. 4506 Camilleri Haley li għandha huwat japplika fil-Kinder 1. 6751 Fenek Kesha. 2701 Fenek Ember. 4323 Anastasi Ashley. 4491 Cordina Giulia. 5474 Giordamina Katja. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda b'dik li ġiet fis-97 post għandna lil May Caruana bin-number 5178. Fit-98 post għandna lil Nicola Borg bin-number 4989. Fit-99 post għandna lil Ena Zara bin-number 4889. Fil-100 post għandna lil Jasmine Kutajjar bin-number 4627. Fil-101 post għandna lil Emilia Rizzo bin-number 6550. Fil-102 post għandna lil Pia Xkembri bin-number 2399. Fil-103 post għandna lil
Hailey Camilleri bin-number 4506. Fil-104 post għandna lil Kesha Fenek bin-number 6751. Fil-105 post għandna lil Fenek Ember bin-number 2701. Fil-106 post għandna lil Ashley Anastasi bin-number 4323. Fil-107 post għandna lil Julia Cordina bin-number 4491. U fil-108 post għandna lil Katja Ġordemajna bin-number 5474. Komplu bil-Polza. Għandna l-4132 Ela Toledo. 4985 Martina Zammit. 6279 Faith Grek. 6109 Magro Page Skylar. 6018 Cooper Eleri. 4538 De Maria Emma Kate li għanda oħta t-applika wkoll fit-tieni sena kindergarten. 4308 Ella Grek. 4400 Borch Vella Carla. 5889 Nave Patch għandoħta t-applika fil-kinder 2. 6835 got Emily Rose. 6505 Camilleri Nina Sophie. 3770 Buscott Marja għanda oħta t-applika fit-tieni sena kindergarten. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda bil-109 għandna lil Ela Toledo bin-number 4132. Fil-110 post għandna lil Martina Zammid bin-number 4985. Fil-111 il-post għandna lil Faith Grek bin-number 6279. Bil-112 il-post għandna lil Skylar Magro Page bin-number 6109. Fil-113 il-post għandna lil Ellery Cooper bin-number 6018. Fil-114 il-post għandna lil Kate Emma De Maria bin-number 4538. Fil-115 il-post għandna lil Ella Greg bin-number 4308. Fil-116 il-post għandna lil Carla Borch Vella bin-number 4400. Fil-117 il-post għandna lil Nave Patch bin-number 5889. Fil-118 il-post għandna lil Emily Rose Gatt bin-number 6835. Fil-119 il-post għandna lil Nina Sophie Camilleri bin-number 6505. Fil-120 post għandna lil Maria Buscott bin-number 3770. Inkomplu bil-Polza. U issa għandna lil 6122 Camilleri Krista Maraja li għandha huwa japplika wkoll fil-Kinder 1. Għandna lil 2435 Vella Jael. 6548 Newgen Calypso. 6745 Vella Giulia. 6290 Lazar Shannon Sharon. 5426 Frendo Virt Emma. 4600 Fenek Anna Marie. 6285 Galia Cristina.
6239 Vella Nicole. 6557 Kauki Laura. 5866 Tanti Veronica Caprice. 6426 Per Borch għanda u għat japplika wkoll fil-Year 1. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-121 li għandna lil Maraja Krista Camilleri bin-number 6122. Fil-122 post għandna lil Ġajel Vella bin-number 2435. Fil-123 post għandna lil Calypso Newgen bin-number 6548. Fil-124 post għandna lil Julia Vella bin-number 6745. Fil-125 post għandna lil Sharon Lazar Shanan bin-number 6290. Fil-126 post għandna lil Emma Virt Frendo bin-number 5426. Fil-127 post għandna lil Anna Marie Fenek bin-number 4600. Fil-128 għandna lil Kristina Gallia bin-number 6285. Fil-129 post għandna lil Nicole Vella bin-number 6239. Fil-130 post għandna lil Laura Kauki bin-number 6557. Fil-131 post għandna lil Caprice Veronica Tanti bin-number 5866. Fil-132 post għandna lil Per Borch bin-number 6426. Inkomplu bil-Polza u wasalna issa għandna n-number 5916 Kassar Martina. 4990 Dalli Ġael. 4119 Farrugia Marie Nicole. 6711 Aġus Martina. 4997 Vella Kira. 6154 Bartolo Emily. 5638 Buhajar Emily. 5565 Shiberras Juliet. 2713 Edwards Michaela. 5365 Hamed Lea. 5816 Merriman Emma Rose. 2694 De Gabriele Amelia Joe. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-133 għandna lil Martina Kassar bin-number 5916. Bil-134 għandna lil Ġael Dalli bin-number 4990. Fil-135 post għandna lil Marie Nicole Farrugia bin-number 4119. Fil-136 post għandna lil Martina Aġuz bis-number 6711. Fil-137 post għandna lil Kira Vella bin-number 4997. Fil-138 post għandna lil Emily Bartolo bin-number 6154. Fil-139 post għandna lil Emily Buhajar bin-number 5638. Fil-140 post għandna lil Juliet Chiberras bin-number 5565. Fil-141 post għandna lil Michaela Edwards bin-number 2713. Fil-number 142 għandna lil Lea Hamed bin-number 5365. Fil-numru
143 għanna l-Emma Rose Merriman bil-number 5816. U fil-144 post għanna l-Amelia Joe De Gabriele bil-number 2694. Inkomplu bil-Polza, issa għanna tal-number 5904 Paċ Kataleja. 4598 Taylor Lily. 6736 Kakija Kutajjar Eliz. 6365 Spiteri Michela. 2573 Gove Kate Ella. 5048 Zammit Ella Joy. 5406 Ellul Marie Soleil. 5543 Zammit Apap Ella. Għandaħu għat japplikaw kol fil-Kinder 1. 6641 Martina Grima li għandaħu għat japplika fil-Kinder 1. 3593 Eliza Mifsud għanda oħta tapplika fil-Year 1. 5508 Hawkins May. 6815 Abdillah Pearl. Naqra l-axħar 12 l-applikazzjoni li kena nibda bil-145 ta' Katalea Paċ bil-number 5904. Fil-146 post għanna Lily Taylor bil-number 4598. Fil-147 post għanna l-Eliz Kakija Kutajjar bil-number 6736. Fil-148 post għanna l-Michela Spitera bil-number 6365. Fil-149 post għanna l-Kate Ella Gove bil-number 2573. Fil-150 post għanna l-Ella Joy Zammid bil-number 5048. Fil-151 post għanna l-Soleil Ellul Marie bil-number 5406. Fil-152 post għanna l-Ella Zammit Apa bil-number 5543. Fil-numru 153 għanna l-Martina Grima bil-number 6641. Fil-154 post għanna l-Eliza Mifsud bil-number 3953. Fil-155 post għanna l-May Hawkins bil-number 5508. Fil-156 post għanna l-Pearl Abdullah bil-number 6815. Nkomplu bil-Polza. Għanna l-Tanti Martina bil-number 6449. 4679 Magri Chloe. 3680 Vassallo Lea. 2736 Mitzi Bonello Eve. 3868 Spiteri Eleanor. 6009 Merci Amalia Zoe. 5241 Saribas Mitzi Kaira. 6323 Spiteri Michela. 5531 Mifsud Haley. 5571 Puljezevich Emma. 4549 Attart Kassar Mattea.
5205 Rossi Martina. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-Polza u nibdew bil-157 hija Martina Tanti bin-number 6449. Fil-158 għandna lil Chloe Magri bin-number 4679. Fil-159 post għandna lil Lea Vassallo bin-number 3680. Fil-160 post għandek lil Eve Mitzi Bonello bin-number 2736. Fil-161 post għandna lil Eleanor Spiteri bin-number 3868. Fil-162 post għandna lil Zoe Merci Amalija bin-number 6009. Fil-163 post għandna lil Kajra Saribas Mitzi bin-number 5241. Fil-164 post għandna lil Michela Spiteri bin-number 6323. Fil-165 post għandna lil Hailey Mifsud bin-number 5531. Fil-166 post għandna lil Emma Puljezevic bin-number 5571. Fil-167 post għandna lil Mattea Kassar Attard bin-number 4549. Fil-168 post għandna lil Martina Rossi bin-number 5205. Inkomplu bil-Polza u issa jmiss lil 5117 Dingli Michela. 4439 Magro Kate. 4798 Galia Elinor. 2568 Demanuele Faith. 3633 Farrugia Jade. 6457 Grima Kaylee. 5854 Marmara Iacono Anya. 4669 Butterworth Georgia għandha ħwat japplika fil-Kinder 1. 5689 Aquilina Eve. 6707 De Battista Giulia għandha ħwat japplika fil-Year 1. 5729 Borch Neili. 6622 Chantar Chardon Talia. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-169 għandna lil Michela Dingli bin-number 5117. Fil-170 post għandna lil Kate Magro bin-number 4439. Fil-171 post għandna lil Elinor Galia bin-number 4798. Bil-172 post għandna lil Faith Demanuele bin-number 2568. Fil-173 post għandna lil Jade Farrugia bin-number 3633. Fil-174 post għandna lil Kaylee Grima bin-number 6457. Fil-175 post għandna lil Anja Marmara Iacono bin-number 5854. Fil-176 post għandna lil Georgia Butterworth bin-number 4669. Fil-177 post għandna lil Eve Aquilina bin-number 5689. Fil-178 post għandna lil Giulia De Battista bin-number 6707. Bil-179 post għandna lil Neili Borch bin-number 5729. Fil-180 post għandna lil Talia Chantar Chardon bin-number 6622. Inkomplu bil-Polza, issa imiss il-number
4485 Grima Nora. $5171 Sammut Maja għandha oħta tapplika fil-Kinder 1 ukoll. 6344 Zara Xiberras Sofi. For 812 Mikallef Valentina għandha ħwat japplika wkoll bil-Kinder 1. 5683 Bartolo Lea. 5752 għanna l-Ruġġier 100. 6364 ċini Charlotte għanna oħtu huwa li qed japplika fil-Year 1. 6492 Karwana Rose. 901 Sultana K. Shilona. 5590 Debono Jude Emily. 6300 Xikluna Parnis Martina. 6106 Fenek Elisa. Nerġa' naqra l-aħħar 12 il-Polza, nibda bil-181 li jata Nora Grima bil-4485. Fil-182 post għanna l-Maja Sammut bil-number 5171. Fil-183 post għanna l-Sofi Xiberras Zara bil-number 6344. Fil-184 post għanna l-Valentina Mikallef bil-number 4812. Fil-185 post għanna l-Lea Bartolo bil-number 5683. Fil-186 post għanna l-Mija Ruġġier bil-number 5752. Fil-187 post għanna l-Charlotte ċini bil-number 6364. Fil-188 post għanna l-Rose Karwana bil-number 6492. Fil-189 post għanna l-Xilona Sultana K bil-number 901. Fil-190 post għanna l-Jude Emily Debono bil-number 5590. Fil-191 post għanna l-Martina Xikluna Parnis bil-number 6300. Fil-192 post għanna l-Eliza Fenek bil-number 6106. Inkomplu bil-Polza. U għanna l-number 3935 Brinkad Bonsfield Amelia. 6021 Roberts Anna Julia. 5681 Gori Solange Jaslyn. 5074 Fenek Katrina. 6001 Tanti Kaylee. 6776 Jaras Imen Marie Therese. 4362 Care Kumbo Emily. 6596 Vella Selenia. 2300 Gauchi Kate. 5325 Kutajer Decelis Kylie. 5921 Mikallef Katalea. 5192 Buħaġar Darlin. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni
Nibda bil-193 ta' Amelia Brinkat Bonsfield li għan number 3935. Bil-194 għanna lil Julia Anna Roberts bin number 6021. Fil-195 post għanna lil Jaslyn Solange Gori bin number 5681. Fil-196 post għanna lil Katrina Fenek bin number 5074. Fil-197 post għanna lil Kaylee Tanti bin number 6001. Fil-198 post għanna lil Marie Therese Garas Imen bin number 6776. Fil-number 199 post għanna lil Emily Care Kumbo bin number 4362. Fil-200 post għanna lil Selenia Vella bin number 6596. Fil-201 għanna lil Kate Gauci bin number 2300. Fil-202 għanna lil Kylie Deceli Skutajer bin number 5325. Fil-203 post għanna lil Katalea Mikallef bin number 5921. U fil-204 post għanna lil Darlene Buħaġar bin number 5192. Inkomplu bil-Polza. Issa għanna lil 5608 Debono Bianca Marie. Għandoħ ta' applikaw kol fil-Kinder 2. 4134 Rapinet Vella Elieza. 5398 got Emily Joe. 4255 Sammut Rea. 5896 Bonnici Valentina għandha ħwat japplika fil-Kinder 1. 4001 Cini Giulia. 5336 Giulia Grima. 3975 Emily Mifsud għandha oħta tapplika wkoll fil-Year 1. Risqin lejn it-tmiem ta' din il-Polza. Issa jmiss lil 6755 Giulia Ellul li għandha oħta tapplika fil-Year 4. 6105 Xwieref Mikallef Hailey N. 4628 għanna lil Borċ Kezja. 6363 Sammut Aurora. Issa nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda bil-205 fejn għandna lil Bianca Marie Debono bin-number 5608. Fil-206 post għandna lil Eliazah Rapinet Vella bin-number 4134. Fil-207 post għandna lil Emily Joe Gatt bin-number 5398. Fil-208 post għandna lil Rea Sammut bin-number 4255. Fil-209 post għandna lil Valentina Bonnici bin-number 5896. Fil-210 post għandna lil Giulia Cini bin-number 4001. Fil-211 il-post għandna lil Giulia Grima bin-number 5336. Fil-212 il-post għandna lil Emily Mifsud bin-number 3975. Fil-213 il-post għandna lil Giulia Ellul bin-number 6755. Fil-214 il-post għandna lil Hailey N. Xwiereb Mikallef bin-number 6105. Fil-215 il-post għandna lil Kezja Borġ bin-number 4628. Fil-216 il-post għandna lil Sammut Aurora bin-number 6363. Komplu bil-Polza. 4071 Zarb Marmara Jade. 6381 Vassallo Trinity.
għandha waħda tapplika bil-Kinder 1. Five three one zero Healy 100. 2453 Psajla Martina. 6407 Farrugia Emma. 2643 Bonello Micaela. 5217 Greg Ella May. 4978 Mikallef Mireya. 6594 Fenek Liza. 6126 Fenek Haley. 5233 Kauki Nina. Oħra? Dal-waqt nerġa' naqra 12 li misna u risqin lejn l-aħħar grupp ukoll ta' din il-polza li kien fiha 236 applikant. Issa għandna lil 5481 Fava Nawdi Sara. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda mill-217 fejn għandna lil Jade Zarb Marmara bin-number 4071. Fil-218 għandna lil Trinity Vassallo bin-number 6381. Fil-219 il-post għandna lil Mija Healy li għandha l-numru 5310. Fil-220 post għandna lil Martina Psajla bin-number 2453. Fil-221 post għandna lil Emma Farrugia bin-number 6407. Fil-222 post għandna lil Micaela Bonello bin-number 2643. Fil-223 post għandna lil Ella May Greg bin-number 5217. Fil-224 post għandna lil Mireya Mikallef bin-number 4978. Fil-225 post għandna lil Liza Mikfenek bin-number 6594. Fil-226 post għandna lil Haley Fenek bin-number 6126. Fil-227 post għandna lil Nina Kauki bin-number 5233. Fil-228 post għandna lil Sara Fava Nawdi bin-number 5481. Inkomplu bil-polza. Issa jmiss lil-number 6570 Take Ferro Giulia. 4145 Farrugia Kezia. 6792 Buġeja Kenzi. 6541 Borch Urso Giulia. 6149 Bonnici Lea. 4901 Chazdolido Vasiliki. 3807 Bezzina Elena. 4791 Karla Mifsud. Issa nerġa' naqra l-aħħar applikanti, nfakkarkom li r-riżultat ta' din il-polza jiġu ppubblikat fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja sa għada u anke l-filmat ta' din il-polza. Ħanerġa' naqra dawn l-aħħar applikanti mill-229 post għandna lil Julia Take Ferro bin-number 6570. Fil-230 post għandna lil Kezia Farrugia bin-number 4145. Fil-231 post għandna lil Kenzi Buġeja bin-number 6792. Fil-232 post għandna lil Julia Borch Urso bin-number 6541.
Fil-233 post għandna lil-Lea Bonnici bin-number 6149. Fil-234 post għandna lil-Vasiliki Chasdolovido 4901. U bat fil-235 post għandna lil-Elena Bezzina bin-number 3807 u fil-236 post għandna lil-Karla Mifsud bin-number 4791. Daw kienu l-applikanti li ħadu sehem f'din il-polza. Kif kont qed ngħidilkom nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, kif kont qed ngħidilkom dan ir-riżultat issa nippubblikaw fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u li tistgħu ssibhom il-website knisja.mt. Nagħtu appuntament ukoll għal dawk li ġew fuq quddiem sabiex nhar il-ġimgħa wkoll isegwu il-polza tal-għażla. Tajjeb dan ikun it-tieni pass mbagħad li bih jiddetermina min se jażel l-ewwel, it-tieni, it-tielet u nibqgħu niżlin sakemm naslu sa dawk kollha li biex imtlew il-postijiet kollha li għandna. Mbagħad l-għażla tal-iskola ssir it-tielet pass iktar il-qudiem tajjeb. L-għażla tal-iskola ssir fl-14 ta' Mejju. U qabel dik il-laqa, qabel dik l-għażla ħanamlu wkoll laqa magħkom u magħkom il-ġenituri sabiex intom tippreparaw għall-għażla tal-iskola. Ma dan isir aktar il-qudiem f'Mejju, ġifieri fit-13 u l-14 ta' Mejju. Għalhekk issa l-appuntament li jmiss huwa dak ta' nhar il-ġimgħa għal dawk li ġew fuq quddiem. Magħhom jiżdiedu it-tfal ta' skola bla kontinwità u ta' l-aħwa u tal-aħwa li applikaw din is-sena u anka dawk ta' impjegati fi skola oħra. M'għandi xejn iktar x'nagħmel dolodu wara l-ofsinhar li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, lil-Wi Media, lin-Nutar li qiegħed magħna hawnhekk ukoll, lill-uffiċjali kemm fil-Kurja u anka fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja tas-sapport tagħkom u lilkom tal-fiduċja li turu fl-Iskejjel tal-Knisja. Nawguralkom il-ġurnata tajba.